mwenye ananiruhusu nisimame mbele yenu. Imana inyemereye guhagarara imbere yanyu. Na shukuru tena mchungaji. Tashima umushumba mwenye ananipatia fursa ya kusimama na kuhubiri tena. Omaye uruhushya rwo guhagarara ndetse no kubwiriza. Na ninawashukuru nyinyi wote kisi Mungu hapa. Kandi ndabashimye mwese ko muri hano. Mungu aendelee kutubariki. Imana ikomeze kuduhumugisha. Asubuhi za leo nakuja kuelezea gisi hauko wa kawaida. Igitondo cy'umunsi cyo kukubwira ko udasanzwe. Kwa sababu kama uko mzima ni juu hauko wa kawaida. Niba uri muzima nuko utarusa. Unaona watu ngapi walizaliwa na wakufikisha miaka yako utajua kama uko lazima. Unaona abantu bavutse batageze ku myaka yawe. Unaona watu ngapi ulikomana nao waliko na wewe leo utajua kama uko abantu bakuranye uyu munsi bakora. Na kama Mungu uko na kuacha leo ni juu uko lazima. Kule uyu munsi mukuru w'agaciro. Utakuwa unajua watu ngapi wanakupiganisha kajusi la muke. Usi abantu bangaye bakurbanya kugira ngo Mungu anaendelea kukulamusha jua na jua kesho Mungu kenye utafanya. Imani ikakomeza kukuta kuko isi yuko jwali tuzakora. Natafuta kuelezea asubuhi leo kama Mungu wako limite. Ndashaka kukubwira igitondo cy'uyu munsi ko Imana idafite higarukira gusa. Wakati vitu vinakatala, ahantu umuntu byanze njoko yeye anateka njia. Iyo Imana itangiza sio kama unanisikia mzuri. Sisi ni kumva neza. Kwenye vitu vinakatala, aho ibintu byangiye atiaka solution. Atangira isubizo. Kwenye vitu vinabana, aho ibintu bifatiye yeye anakiaka we araza gusa. Sijui kama ushakunisikia. Sisi ni bamaze kunyumva. Neno la Mungu, ijambo ry'Imana liko juu ya yote. Hejuru ya byose. Neno la Mungu, ijambo ry'Imana liko kwa leo. Iri uyu munsi. Neno la Mungu haiko mpase mfitiri. Ijambo ry'Imana ntabwo riri mu gihe cyahise cyangwa igihe kizaza ni abakakanya. Nasoma mada yangu madogo. Tasoma gatoya. Combien de fois nous avons besoin de Dieu dans nos vies? Ni igihe ryari tuba dukeneye Imana mu buzima bwacu. Mara ngapi tunaacha ya Mungu ndani ya maisha yetu? Ni kangahe tuba dukeneye Imana mu buzima bwacu? Amen. Amen. Utashimama basi. Tunahaguruka. Tunasoma ndani ya kitabu cha Mwanzo. Tunasoma mu gitabo cy'Itangiriro. Genèse chapitre 2 verset 7. Itangiriro ibice 2:7. Kabiri ibice 2:7 soma. Usome mu izina rya Yesu. Amen. Itangiriro ibice 2:7 handitse ngo Uwiteka Imana iri mu muntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Amen. Amen. Soma tena Genèse chapitre 1 verset 28. Itangiriro igice cya mbere 28. Handitse ngo Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire muzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Amen. Amen. Tunaweza kuketi. Ushobora kwicara. Ndani ya kitabu cha Mwanzo, mu gitabo cy'Itangiriro, Mungu anatuma kwa sura yake. Imana yaturemye mu ishusho ryayo. Ukisoma hiki kitabu vizuri utakutana. Soma iki gitabo neza usanga viumbe vyote viliumbiwa kwa Mungu kusema. Ibyaremwe byose byaremwe ku Mana ivuga. Lakini mimi na wewe ndio tuligusiwa, tulitengenezwa na Mungu. Ariko nje nawe twakozweho dukorwa n'Imana. Sijui kama usanisikia mzuri. Sinzi niba wanyumva neza. Vitu vyote viliumbiwa, Mungu alikuwa anasema hiki kikue na kinakuwa. Ibintu byose Imana yaravugaga ngo bibe. Lakini mimi na wewe Mungu alitutengeneza. Ariko nje nawe Imana inaonyesha utofauti ya vitu vingine na sisi. Ndio bigaragaza itandukaniro y'ibindi bintu natwe. Yes. Hallelujah. Uko tofauti, uko juu ya nyama zote. Uratandukanye, uri hejuru y'inyamaswa zose.
Na pale mbele aho ngaho imbere Mungu alikupatia uwezo kukua juu ya vyote. Imana yaguhaye ububasha bwo kuba hejuru ya Uko byose. mtu kudunia mwenye unarepresente Mungu. Uri umuntu ku isi ugaragaza Na Imana. kama loko naishi ni juu unarepresente Mungu. N'umunsi uriho nukugaragaza Wale Imana. wote wanatafuta kukuua haiko kwa nguvu yako. Abashaka kukwica ntabwo ari Ni kugaragaza. juu unarepresente Mungu kudunia. Ko ugaragaza Imana ku Ndio isi. endelea kuishi. Iyo mpamvu ukomeza kubaho. Tuna haja ya Mungu ndani ya vyote tunafanya. Dukeneye Imana mu bintu byose dukora. Tuna haja ya Mungu ndani ya ndoa zetu. Dukeneye Imana ndetse no mu ngo zacu. Tuna haja ya Mungu ndani ya kazi zetu. Dukeneye Imana no mu mirimo yacu. Tuna haja hata ya Mungu wakati tunakula. Dukeneye Imana mu gihe turi kurya. Tuna haja ya Mungu hata wakati tunanawa. Dukeneye Imana mu gihe turi gukaraba. Kwa sababu Mungu ni mkubwa sana. Imana irakomeye cyane. Amen. Na ndafuta kuelezea sura tunayo. Ndashaka kukubwira ngo ishusho dufite Haiko yetu. ntabwo ari iyacu, Ni sura ya Mungu. ariko ni ishusho y'Imana. Neno la Mungu linasema Ijambo ry'Imana alikuwa kwa sura yake. yaturemye mu ishusho ye. Na vita unayo kwa maisha yako. Urugamba Ni ufite ile sura unavala. ni iyo shusho wambaye. Nataka kufundisha kidogo. Nshaka kukwigisha gatoya. Dunia ya leo iko mbaya kwa sababu inapoteza wengi. Isi ya none ni mbi kubera ko izimiza benshi. Inapoteza wengi kwa sababu tusha kujisahau. Izimiza benshi kuko bamaze kwiyibagirwa. Tunakamata Mungu tunamtia pembeni. Dufata Imana tukayishyira ku ruhande. Tunakamata vitu tunavitia mbele. Tugafata ibintu tukabishyira imbere. Vitu ndio tunatia mbele. Ibintu nibyo dushyira imbere. Hatutafuta tena ufalme wa Mungu. Ntabwo tugishaka ubwami bw'Imana, Lakini tunatafuta vitu. ariko dushaka ibintu. Na tunatafuta vitu juu tuheshimiwe. Dushaka ibintu kugira ngo twubahwe. Nafuta kuambia heshima yako ilingane na vitu, heshima yako inalingana na Mungu. Icyubahiro cyawe ntabwo kingana n'ibintu, ahubwo icyubahiro cyawe kingana Wanasema n'Imana. heshima yako italingana na vitu. Yua siku ile vitu itakuwa watakucheka zaidi kushinda jinsi ulikuwa hauna vitu. Ni ukuvuga ngo igihe ushaka ko icyubahiro cyawe kigaragarira mu bintu, igihe ibyo bintu bizabura bazaguseka. Lakini wakati wote utakuwa na Mungu. Ariko igihe cyose uzaba uri kumwe n'Imana. Ni yeye ndio muumba wa mbingu na nchi. Niwe waremye ijuru n'isi. Yote vinayokuwa juu na chini ni Byose yake. biri hasi no hejuru ni Hapo ibye. hawezi lala njala na uko na Mungu. Ntabwo warara inzara uri kumwe n'Imana. Manako utakuwa na problem itakuwa ni Mungu mwingine. Nivuga ngo waba ari Ule ikindi kibazo, muumba wa nchi na mbingu. ariko uwaremye isi n'ijuru Iko zaidi ya Arabu. arenze ibyo byose. Ukijua Mungu vizuri. Usiyo Mana neza, Ukimtafuta kwa kweli na haki. umushatse ndetse Hapana ya hipokrisi. ntabwo ari ibyo kwishushanya, Hapana ya hipokrisi. atari ibyo kwishushanya. Nafungula parenthèse nifunga sasa hivi. Noneho mfunguye aho hantu none ahangaha mu mwanya. Wakristo wengi Abakirisitu benshi wanataka kuwa na apparence, kuonesha bajya bagira kugaragaza gusa ibigaragara hanze gusa, lakini Mungu hawajui. ariko Imana ntibazi. Ya muhimu sana Icy'ingenzi cyane ni Mungu kukujua. ni Imana kukumenya. Hata dunia kuite mwizi, Nubwo isi yakwita hata umuzi, dunia kuite mlozi, nubwo isi yakwita umuzi, Mungu mwenye anakujua Imana ikuzi analetaka confusion kwenye liko na sema. isaba kuvangira abantu bari kuvuga. Hata bakuite maskini, Nubwo bakwita umukene, Mungu analeta. Shikilia Mungu. fata neza Imana. Heshima zako alingane na gari. Icyubahiro cyawe ntabwo kingana n'imodoka, Ni udongo. n'ubutaka. Na ukikuwa na rafiki Ufite umushuti mwenye anaweza zongelea pembeni yako, karibu yako, juu ya mali, ushobora kwegera ku ruhande rwawe kubera ubutunzi, sio rafiki. ntabwo ari inshuti, Sio rafiki. ntabwo ari inshuti, Sio rafiki. ntabwo ari inshuti. Na kutanana na pastor moya ananiambia, Murano "Paka pastor." kwa complicated jua nini?" Hata sio complicated. Ati kubera iki bijya bivanze gutya? Shida kuli dunia pale Yesu hakuna rafiki. Ikibazo kiri hano mu isi atari Yesu na Jua kwa ukweli kila mtu anakuzongelea na kalikini ya endelee fulani. wese akwegera afite inyungu runaka akeneye. Hawanisikia. Ntabwo wari wanyumva. Nakwambia hivi. Ndakubwira ngo Kila mtu mwenye anakuzongelea na kalikini wese akwegera afite inyungu. anaweza kosa kukuonesha hizo sai. Ashobora kwanga kubikwereka none. Na nakuzongelea niko na projet ya 10 ans. Afite gahunda muri ibyo ngibyo. Na Yesu yeye Ariko Yesu
Yesu we anakuzongelea kwa mapendo. Yesu we Anakatosha giza na tia mwangaza. akuraho Yesu we Anakatosha mauti anatia uzima. akuraho urupfu agashyiraho ubuzima. Ndio kuchagua rafiki. Menya gutoranya inshuti. Ndio kuchagua rafiki. Menya gutoranya inshuti. Unatembea na nani? Ugendana nande? Unakula na nani? Usangira nande? Unalala na nani? Uryama hamwe nande? Unatembea na Unavaa na nani? Wambara nande? Dunia hii haiko yetu. Iyi si ya none ntabwo ari iyacu. Dunia hii haiko yetu. Iyi si ya none ntabwo ari iyacu. Una haja ya Mungu vyote vilivyo. Ukeneye Imana mu bintu byose uri gukora. Kwa sababu Kubera ko vyote tunavyo byose dufite ni vya Mungu. ni iby'Imana. Hakuna kitu kinanishangazaka. Nta kintu kijya kintangaza. Watafunga parenthese yangu. Ndashaka gufunga ibyo nari ndimo kuvugaho. Wakati wa Kristo wanajikokotea umaskini. Igihe abakristo bikururiye ubutindi, Wakristo wanajikokotea umaskini kwa sababu abakristo bikururiye ubutindi kubera iki? sio kama naweza uliza ni kukosa mafundisho. Sinzi niba ari ukubura inyigisho niko nabaza, Wala ni kukosa ni ignorance. cyangwa se ni mu kutamenya. Hesabu za Mungu haiko hesabu za binadamu. Imibare y'Imana ntabwo ari imibare y'umwana w'umuntu. Dunia inatufundisha hivi. Isi itwigisha gutya, tuepargne mingi ndio tuko na utajiri. ni ukuvuga ngo tubashe kugabanya byinshi, mbese tubashe kugira ubukire. Neno la Mungu linatuambia nini? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Mungu Bwana ndio tunajielimisha. mu gutanga niho tutwigira abakire. Ni vitu mbili havifanani. Ni ibintu bibiri bidasa. Utakuwa ulisoma sana na kuwa Niba warize cyane, nitie franga mu banki. afasha amafaranga nkayabika muri banki Ndio utajiri. nibwo naba umukire. Neno la Mungu linakia kuambia contraire. Ijambo ry'Imana rikizana ikinyuranye, Linakuambia upane. irakubwira ngo tanga Juu upate. kugira ngo uhabwe. Ninapana mfano ya mingi sana juu kupana. Nanze urugero rukomeye byo gutanga. Huko vitu vyenye akishake na maombi. Hari ibintu bitajya birangizwa n'amasengesho. Umaskini inatoka mkupana. Ubukene bukurwaho no gutanga. Umaskini inaishaka mkutoa. Ubukene burangirira mu gutanga. Jamaa mimi nakuambia hapa nifunge parenthese. Niyo mpamvu nagira ngo mubwire mbere yuko mfungira aho ngaho na nyinjiriye. Unaweza umba miaka 10. Ushobora gusenga imyaka 10 Utabakia kama maskini. uzakomeza kuba umukene. Hautavunaka vile ya kupandaka. Ntabwo wasarura ibyo utabibye. Mwile principe hamuna ndani uko mkristo wala uko mpagani. Muri ubwo buryo ntabwo bisaba kuba uri umukristo cyangwa uri umupagani. Mungu ni Mungu wa maprincipe. Imana ni Imana igira gahunda. Mungu ni Mungu wa sheria. Imana ni Imana y'amategeko. Kama ujue toa usizanyeko utapatana. Niba utazi gutanga ntugire ngo uhimbire kuzaha. Uko na shamba ya upende napanda ndani. Ufite umurima ariko ntabwo ujya kubiba muri uwo murima. Shida haiko ya Mungu. Ikibazo ntabwo ari icy'Imana. Unaenda ni mnapenda bachawi. Murabizi kubera iki mvunda barozi? Niko na masiri za mingi sana kushinda wa Kristo. Pardon? Mimi napenda bachawi. Mvunda barozi? Juu kuna siri za mingi kushinda. Bafite amabanga menshi kuruta abakristo. Mchawi akisema soutenir kazi ya Mungu. Umurozi yavuze ngo ashyigikire umurimo w'Imana. Anaweza kushata parcela yake Jona hiyo atapata. Yagurisha n'ikibanza cye cyo kwasaza. Nzuri vile kitu nabaambia mimi ndio kweli. Niko mbabwira ibyo byo by'ukuri. Mwenye amesikia. Uwumvishije. Wanasema watu wanasikiliaga ndani ya fujo. Abantu bajya bumvira mu nduru. Kitu ya kwanza kuwa na hiyo kufanya sacrifice bila presence ya Mungu. Ikintu cya mbere kimenya gutanga igitambo imbere y'Imana. Kitu hiyo mbeta kujene. Hari ibintu bidasaba no kwiyiza. Utagonjwa estomac bure. Warwara igifu kikatoboka Kwa sitakataka kuelea bure. Ukamererwa nabi. Bure. Ubusa. Yote kuona hiyo principe za Mungu. Ariko uzi uburyo bw'Imana noneho. Dime na moja ya 10 na sadaka. Icya 10 n'amaturo. Kama itazi niko pale kwenye iko leo. Niba Amerika iri hariya iri uyu munsi. Juu ya dime yake yote na mpaka Ni icya 10 cyose batwara ohereza. force itazi ni Israeli. Imbaraga zo muri Amerika ni Israeli.
Sen sacrificateur mtuko naye physique kudunia pero legidiwa njo bali ba Israeli. Nukuvuga ngo abatambyi mbese ubwoko dufite bahamagawe nabo Bisirayeli. Nafunga mkato wangu. Aho ngaho ni umfungiye. Amen. Ilikuwa nafungura na mimi nafunga. Nari nginguye none ndogenda kiti. Unaja ndoa kwa Yesu. Ukeneye ubukwe shaka Yesu, ukeneye Yesu. Unapenda stabilite maisha kwa. Ushaka gutuza mu buzima shaka Yesu. Hatutafute tena Mungu juu ni Mungu. Ntabwo dushaka Imana kuko Imana ari Imana. Metumura mtafuta juu ya bitu. Ariko dushaka Imana kubera ibintu. Na hiyo ni makosa. Iryo ni ikosa rikomeye. Tunasoma Jacques. Dusomye muri Yakobo. Jacques 4:4. Yakobo 4:4. Msomaji wetu wa Musomyi wacu dusomere muri Yakobo ibice 4 umurongo wa 4. Usome mu izina rya Yesu. Amen. Yemwe basambanye, namwe basambanyikazi, ntimuzi yuko ubucuti bw'iyi si butera kwangwa n'Imana? Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Amen. 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 Nenda kuwafundisha kwa nini hayombe kukua kupenda vitu ya dunia. Ndashaka kubigisha ngo ntabwo ari byo kugira ngo mukunde iby'isi. Kila mtu akituliza jua wewe mbira lazima atume. Buri muntu wese yakwibaza kubera iki muvuga gutuma atubwiye ngo nitukunde iby'isi. Vitu ya dunia ni vyenye binacha kutenga na Mungu. Iby'isi ni ibintu bitangira kugutandukanya n'Imana. Nataka unitegee masikio mzuri. Ndashaka untegera amatwi neza. Kitu yote kwa sababu vitu vyote vinavyokuwa kwa dunia ni mkati ya njia. Kubera yuko ibintu byose biri kuri iyi si ni ibintu biba mu nzira. Na repete tena. Ndasubiramo nanone. Vitu vyote tunaaja havyo. Ibintu byose twebwe tukeneye. Ikuwe gari, ikuwe nyumba. Yaba imodoka, yaba ikuwe kazi. Yaba kazi. Ni mkati ya kupita kwa dunia. Nukuvuga ngo ni vamo biri mu nzira tubinyuramo mu isi. Ni binaishaka na binapitaka. Ni ibintu birangira kandi bikanyuraho bikagenda. Kwa leo sasa tufanye kitu moja. Uyu munsi noneho dukora ikintu kimwe. Hatukamate tena Mungu akuwa wa kwanza mbele, lakini vitu vinakuwa vya kwanza. Ntabwo dufata Imana ibi wa mbere kuri twebwe, ahubwo tugira ibintu kubijya mbere kuri twebwe. Hakuna vya haya sana wakati tushabatizwa nenda mu nyumba mfumu juu ya ndogo. Nta kintu giteye n'isoni kuba warabatijwe mu mazi menshi ariko ukajya mu nzu y'abapfumu, ukajya gupfumu. Hakuna vya haya sana wakati nta bintu bitukoze isoni mu gihe unaenda zunguruka kwa nyumba ya balozi, ukajya kugenda ugenda mu nzu z'abarozi juu upate kazi, kugira ngo ubone akazi. Mungu yeye pekee akupatia kazi. Imana yonyine yaguha akazi. Mungu yeye pekee akupatia kazi. Imana yonyine yaguha. Anaumba Adamu na naumba na Eva. Yaremye Adamu yema na Eva. Sasa ndoa yako litarishiwa mbele hata ufike kudunia. Ukubamo kushaka kwawe byanateguye utari wagera. Yenye unapasha kutafuta usiku na mchana. Tugomba gushaka ijoro n'amanywa. Ni wokovu ya kweli na haki. Agakiza kukuri. Ile wokovu ya kweli na haki. Agakiza kukuri hata kurudisha mweritaje yako. Kwa sababu mbali na Mungu hautaishiki mipango ya Mungu, lakini utaishiki mipango ya dunia. Na mipango yenye shetani anatia kwa maisha yako ni ya kulia kila siku. Uliza wanaenda kutafuta mandoa kwa bapfumu. Basa abantu bajya gushaka amakwe cyangwa bajya gushaka ingo mu bapfumu. Instabilité kila siku. Buri gihe abari ibibazo n'ingorane mu ngo zabo. Uko banapigana maboxe. Hari n'abakubitwa n'ingumi ibipfunsi. Saba voisin banamunumiza sana ni lumumio na nyuki. Bamo abaturanyi bamubaza bati ni inzuki zambi. Haiko nyuki ndio limuruma. Ntabwo ari inzuki zamuri. Malakini ko fasi kwenye style kuwa. Ariko araho atagagombye kuba. Kitu yote ilitoka mikono ya shetani. Ikintu cyose kivuye mu maboko ya Satani hakikwake na amani. Ntabwo kigira amahoro. Kwa sababu mwenye amani haiko mubili. Kuko nyira amahoro ntabwo ari muri. Le prince de la paix haiko mubili. Mama usana amahoro ntabwo ari. Ninakwambia ndoa yenye Mungu anakupatia. Urundo imani kuhaye. Ya kwanza kenye anakupatia ni amani. Chambe imani kuona amahoro. Kwa sababu force ya binadamu kudunia ni amani. Le shilo nukuvuga ngo ni Imana.
Le prince de la paix. Pesa bila amani ni bure. Amafaranga nta mahoro mu busa. Kazi bila amani ni bure. Akazi nta mahoro mu busa. Ndoa bila amani ni bure. Urugo nta mahoro mu busa. Ndio maana mbele uko nakamata decision. Mbere yo gufata icyemezo ya kusema mimi naingia mu nyumba mfumo. Kuvango ninjiye mu rugo rw'umupfumu. Kuna jua kile kuna tafuta kitakupatia amani. Jumenya ko icyo ushaka nta mahoro kizaguha. Hakitakupatia amani. Ntabwo kizaguha amahoro. Mwizi mwana nenda tubu. Umujura umwe ajya kwihama. Mwizi nenda tubu. Umujura ajya kwihama. Unajua gani mwizi nenda tubu? Muzi impamvu ki umujura agiye kwihama? Alikuwa nenda iba. Yajyaga kwiba. Wewe iba nakutana kwenye iko nenda iba. Kuva kukwiba n'ahantu yari agiye kujya gushaka kugira ngo bose wa ile nyumba. Vango umukire w'iyo nzu ajafungura force septique ko nakumye ile buchafu. Yakinguye wese arimo atu iyo mwanda. Akona bya naona binampita binashinda na mwizi. Nubwo abona ibyo abiri murenze bita n'urujijo. Akona mo ile tu. Aba baravuga ati reka nje kwihana rwose. Wakati anamuona ile patron anapita na mwambie. Yabonye uwo mukire anyuzeho yumva yamwifuje cyane. Maisha anaishi ni maisha ya kushinda ya imbwa. Ubuzima arimo ni ubuzima burenze ubwinga. Inashinda ya imbwa, ndio imbwa hizi tena pale. Kubera ko n'imbwa ntabwo yashyira umunwa wayo aho ngaho. Wakira na Yesu. Usitamanie mtu. Nusifuze umuntu. Wewe tia Mungu mu byako byote. Wowe shyira Imana mu byawe byose. Tia Mungu mu byako byote. Shyira Imana mu byawe byose. Tia Mungu mu watoto wako. Shyira Imana mu bana bawe. Tia Mungu mu projet zako. Shyira Imana mu mishinga. Utakuwa kutana hata mtoto anakuletea mapoya kidogo twende na ne usafuru Mungu noko na amani. Usanga umwana kuzana n'amanota make ugashima Imana kandi kumufita amahoro. Ule mwenye anaenda kuuza kitu mfumo ndio kumaliza. Wagiye noneho gushaka ikintu cyo kumupfumu. Saba namuletea ile mapoya kidogo. Bamuzanira noneho yama mvango yamibare mitoya mitoya. Anaona biko napita ndani na puta kidogo akabona ibyari kunyuramo n'amanota make. Shika Mungu. Fata neza Imana. Shika Mungu. Fata neza Imana. Napenda Mungu sana. Jambo Imana cyane. Napenda Mungu sana. Jambo Imana cyane. Kwa sababu kujua kama uko nani. Kubera ko wimenye ko wowe uri. Haupingizwa kwa vitu vibaya. Ntabwo wakwinjira mu bintu bibi. Uko mfano. Wowe uri urugero. Na uko sura. Kandi uri ishusho ya Mungu. Y'Imana. Na vile vitu vyote. Kandi ibyo bintu byose Mungu alivikupatia. Imana yarabikupaye. Lakini dunia leo inatubeba vitu vingine. Ariko isi ya none iri gukora mu bindi bintu. Ndio maana mchana wa leo nafuta kukuambia hivi. Niyo mpamvu mama uyu munsi ndashaka kukubwira ngo tembea na Mungu. Gendana n'Imana. Kuwa na Mungu. Bana n'Imana. Fanya Mungu wa kwanza kwa maisha yako. Gira Imana ibo wa mbere mu buzima bwawe. Unaona watu biko mu magari. Ujya kubona abantu bari mu mamodoka. Beba mingi biko na magari biko na tension. Ariko abenshi bafite amamodoka ariko bafite n'umuvuduko. Muna gari ni dépasse haiko lix. Musiko imodoka nuvuga ngo itwara amafaranga ntabwo ari kuvuga ngo ni ibintu byiraha. Gari. Imodoka. Bali bashafika. Bari yabagezeyo. Mwenye ashafika ni Mungu na Yesu. Wagezeyo mufite Yesu. Unatoka hapa na hapa tale na wakakari. Vano ako kanya agatara kakabakaratse gushyiramo essence. Unatoka hapa na hapa gari shatafuta kushukuru. Wavano imodoka irambiriye mugomba kujya kuyogera. Kisha mwezi mmoja bataka kutosha mafuta. Nyuma y'ukwezi kumwe ugomba guhindura amavuta. Mwezi mwingine naomba kutosha pesa nyingine moja. Undi kwezi ugomba gukuraho ipiyesi imwe ugashyiramo iyindi. Na assurance kupata. Assurance nayo. Na carte d'entrée na carte de sortie. Na usako kwinjira no gusohoka. Amen. Amen. Hii dunia. Iyi si hakuna watu yuko mtakusema bana Mungu. Nta bantu bari mu byago nk'abantu batari kumwe n'Imana. Ndababwirisha kuri. Ndababwiza ukuri.
Hakuna watu yuko mtabu sema bana Mungu. Nta bantu bari mu byago nk'abantu batari kumenya. Shetani kisi ni muongo. Satani burya ari umushukani. Kia kwanza kile wanafanyaka ni kutengeneza nje. Icyambere akora ni gutunganya hanze. Anatengeneza nje. Agatunganya hanze. Unamuona hivi unasema mtu mzima huko. Ukabona uyu no muntu muzima. Kumbe anaoza na shinda na yarabose yarashize. Anaoza. Yarabose. Hawezi kujiuliza juu ya nini? Ntabwo wakwibaza kubera iki. Mtu mmoja anapokea hiyo. Umuntu uri kuhembwa amadolari miliyoni imwe y'amadolari. Aba watu ya football aba joueur. Abangaba babakinnyi b'umupira bangaba. Mtu anapokea hiyo $1 par mois. Umuntu ahembwa miliyoni imwe y'idolari buri kwezi. Mais drogue yaishi. Ariko ibintu ibyo byabwenge ntibirangira. Ndio kusema haiko pesa ndio anataka. Ntabwo ari amafaranga arangiza ibibazo. Kitu Kenya anakosa. Hari ikintu abuze. Vile franga iko na valeur. Kugira ngo ayo mafaranga agire agaciro. Kuko yenye habiko mwenyewe binakosa patile franga. Hari ibintu bitari muri we bigomba kuhereza ayo mafaranga agaciro. Valeur ile pesa yako inalingana na Mungu mwenyewe kumwenyewe. Agaciro k'ayo mafaranga ntabwo kagendanye n'Imana uri muri wowe. Unaweza kuwa na $100. Ushobora kuba ufite amadolari 100. Ile $100 anashinda mtu mwenyewe na milioni. Ayo madolari yawe 100 aruta umuntu uhembwa miliyoni. Ndio maana wakati unapokea Yesu. Niyo mpamvu mu gihe wakiriye Yesu usimchezeshe. Ntukamucishe. Bamini bashakapoteza Yesu kwa maisha. Abenshi bamaze gutakaza Yesu ubuzima. Banazania kubatiziwa tu inatosha. Bagira ngo kubatizwa gusa birahagije. Haitoshi. Ntabwo bihagije. Inaomba kuwa nachunguza. Birasaba kugenzura. Kule mbele nilitembea namna gani? Iri imbere nagenze gute? Na leo niko natembea namna gani? Uyu munsi nabwo ndimo kwitwara gute? Wakati ulibatizwa kwa kunywa pombe. Igihe wabatizwaga ntabwo wanywaga inzoga. Unabatizwa unaja kunywa pombe. Urabatijwe utangiye kunywa inzoga. Haona kama kuna mchanganyiko. Ntabwo ubona yuko hari n'ivanga bavuga. Wokovu wanaichungaka. Agakiza barakarinda. Wokovu uko kama liyai. Agakiza ni wiki. Mtu mwameokoka, umuntu ukishijwe kia kwanza Kenya anafanyaga ni kujua kulinda mdomo yake. Icyambere akora arinda kanwa ke. Kwa sababu prinsipi ya Mungu. Kubera ko muri gahunda y'Imana tunachafukiana ku mdomo, twandurira ku minwa na ku masikio no ku matwi. Yesu anaambia wa mtume wake nini? Yesu abwira abigishwa be kuki haiko kenye mnakula ndio kinawachafula. Ntabwo ari icyo kinatoka ndani ya kinywa chenu. Ariko ikiri kuva mu kanwa kawe. Ukishaambia mwingine mabaya, umaze kubwira umuntu nabi, ile mabaya ile umetosha ni kuchafula. Ibyo bibi usohoye birakwanduza. Ndio maana mtu mmepokea Yesu. Niyo mpamvu umuntu wakiriye Yesu mwenye anayolinda kinywa chake. Umuntu si kulinda akanwa ke. Kitu kingine, ikindi kintu ni karakter. Ni myitwarire, ni ingeso. Ingeso. Wengi wetu wanaanguka katika karakter. Abantu benshi bacu bajya bagwa kubera ingeso. Karakter. Ingeso. Ukishakomalia mufasi kwenye watu wanaongeaka. Umaze kukurira ahantu abantu bagira ibintu byo kuvuga. Tena sumu ikuwe wanazoea kuongea watu ya Mungu. Noneho cyane uburozi burenze abakunda kuvuga abakozi b'Imana cyane. Neno Mungu nasema nitushwe kwa moyo. Msiguse. Ijambo ry'Imana nabo ni mugakure ku bakozi bacu. Uzaona afanya kikao. Noneho wowe ukabicarira none. Mukozi fulani. Muyobozi runaka. Pastor fulani. Pastor runaka. Kisha unaenda ule pastor anamwambia akuombee. Noneho ukajya kubwira abo pastor bagusengera. Unajilainia. Urimo kwivuma. Unajilainia. Urimo kwivuma. Prinsipi za Mungu muri gahunda y'Imana zinatumika na roho, zikorana n'umwuka, hazitumiki na fiziki ya hii. Ntabwo zikorana hano n'ibifatika hanze. Ukifurahia mchungaji hapa, wishimiye umushumba hanga, roho yako inamfurahia kwa kweli na haki. Umutima ukamwishimira, baraka yote atatoshaka mkinywa yake imigisha zake mukanwa bizalia. Kwa sababu vitu ya kiroho vinatumika roho kwa roho. Kubera ko iby'umwuka bikorana
uje uyishushanya hata unalala unajitandika nubwo waryama ukisuka sasa ukaryama umwanzi w'Imana ninde uzagufasha kuri iyi si. Mon peuple périt par manque de connaissance. Bwoko bwanjye burashimira kubera kutamenya. Kutamenya. Jean 4:4 clair sana. Nuko Yakobo ibice by'umurongo wa 4 biragaragaza. Mtu wote mwenye anabanana na dunia anajifanya alikuwa Mungu ndiye anamfanya. Umuntu wese mwenyewe anajifanya kuwa adui wa Mungu. Ntabwo ari Imana imugize umwanzi w'Imana, ahubwo we yigize umwanzi w'Imana. Mungu anatupenda sana. Imana iradukunda cyane. Zaidi ya yote. Cyane kuruta byose. Mwanzo kuanzia ku Genesis mpaka ku Apocalypse. Kuva ku itangiriro kugera ku byahishuwe. Banaongelea ni mapendo. Baraganira ibyerekeranye n'urukundo. Fondement ya neno la Mungu ni mapendo. Nukuvuga ngo urufatiro rw'ijambo ry'Imana n'urukundo. 1 Corinthiens 13:13 no clair sana. Korinto ba mbere 13:3. Hata tutabiri namna gani? Nubwo twahanura gute? Hata tuhamishira milima. Nubwo twagwimura n'imisozi. Kama hatuna mapendo mzuri. Niba tudafite urukundo n'ubusa. Na kuna satana kibaya zaidi. Nabango nta kibi kiruta ikindi. Wakati yenye karaktere ndio nakudomine. Igihe ingeso aba arizo zigutegeka, zikurenze mbese zigutegeka. Tena ni kwa karaktere zibaye. Kandi noneho bigiye kuba ingeso mbi. Mnajua kanisa, murabizi itorero. Kanisa ni hospitali. Itorero ni ibitaro. Ni fasi kwa watu wanaenda na vidonda tu batunziwe. Na ahantu bajyana ibisebe kugira ngo bavurwe. Kanisa ni garage. Itorero ni naho bakorera imodoka cyangwa se garage. Niko watu balipondekana kabanendaka banyoroshewe. Na abantu bamenaguritse bagenda bakabakora neza bakongera bakabarema neza. Kanisa ni masomo. Itorero ni ishuri. Ni kwenye unaenda hauna ujuzi. Na nta bumenyi ufite ukabona ubumenyi. Ndio maana wakati tutakuwa tunatoka kunyumba. Niyo mpamvu igihe cyose uzakuva mu rugo. Bwana yo nini ndio natafuta nini? Umenya ngewe ngiye gushaka iki? Niko nenda pokea nini? Ngiye kwakira iki? Neno la Mungu linatuponya. Jambo ry'Imana linatukiza. Neno la Mungu linatunyorosha. Jambo ry'Imana litushyira kuri gahunda. Neno la Mungu linatutunza. Jambo ry'Imana linatuvura. Na kama tupendi tunziwa, niba tutashaka kuvurwa, Mungu ashamaliza pale yake. Imana yamaze kurangiza uruhare rwayo. Ukisoma neno lote la Mungu, mwanzo mpaka mwisho, ijambo ry'Imana itangire kugeza ku iherezo. Hakuna nafasi kwenye Mungu aliforsa afanye miujiza. Na Imana yigeze ikoresha imbaraga gukora ibitangaza. Batu wote walikuwa wanajilombea. Abantu bo bisabiraga. Sije kama unanisikia. Sinzi niba urimo kunyumva neza. Fasi yote kwenye Yesu alipita. Ahantu hose Yesu yaciye. Alikuwa na ngoja wakati wanamlomba ndio anapanda. Igihe cyose yarindiraga kuba musaba akaba ari gatanga. Ukekuya muformalite mu presence ya Mungu. Uje noneho mu buryo bwo kuremekanya mu kugaragara kw'Imana. Na 30 ans depuis dans kanisa. Ni imyaka 30 wayihonda mu rusengero. Kisha kwa maandisi noneho ukajya uw'imigani gusuca imigani. Mpaka nule fulani twasenganye na kanaka na ule mwingine n'uriya wundi twarasenganye na tulikulaka naye meza ya Bwana kandi twasangiye igaburo ryera. Kisha wewe none wowe nani alikulogaka? Ninde wakuroze? Ndio maana naomba kuiga vizuri. Niyo mpamvu ugomba kwigana ibyiza. Mungu anatupenda zaidi ya hiyo. Imana iradukunda kuruta byose. Mungu anatubariki kila usiku. Imana itumugisha buri gitondo. Mungu anatuchunga kila usiku na Imana itulinda ijoro n'amanywa. Umfanye wa kwanza kwa maisha yako. Kandi mubone Mungu atubariki. Imana itubariki.